Di pasar kami mah Tuhamu saluhutna bodoh nami. Di bagasan habot ni roha iberujung mulu ni natulang nami na bujo. Tabu si matu hatta di bagasan kami na surumi kan mobil di hawak katulak kumar kebalaw naro sa sigbolon dohok na sasakti. Hindi mga mutahe udah namin isa daw law. Makaraja namin atas keluar ni dari muna. Kadok mau lihat di gudang Tuhan makatulang namin sa luhuna. Ihalo jauh muna ini naman udah turi ulah no. Kuberik kami akaraja namin at kapundoli. Pagdarat doli bekasan kami na sumurong. O bekasan kami na doli. O dolas ni rohan namin at kaburu muna. So ngayon medyo parjolo katana dempet. Tuhan namin, Tuhan makatulang namin. Terlumobil aja bis Tuhan na tua doon sa ukan namin. Akaraja namin, akapundoli. Marunong na daw lang taon. Tok kami nangido panuturion sa magdarat ng lawang ito kasagawin. Kaya mo makatulako. Doho na tulako. Doho akangin ko sa luhok na. Nakiling ang parjolo hulokan marhabot ni Roha. Isa pagkagingot doon. Anang buhawe. Parduaw ni na dua-dua riba. Kuro ditingkahok keluarga. Tongko kakasabot ni Roha. Lumud do Roha. Kuro masikan sa pagkagingot. Anay rodo. Mas ni Roha di bata. Ina dua-dua oh arura putoru berburu kujang marana berburu jalan mengamankan pakokku siap boru siap kanan to boru siap berdua om manas nyeroha ide tibata ide luar kau karena di netu sama sakti au tulang dengan nama budaya kita dengan orang sempurna keruh-keruh beradakan dengan orang sempurna jorma harap nama tidak tuh mokong untuk kekurangan kaya cuma yamang asa sarpuaka nahuran tinggali roha karas roha tujulano so lima yo na tua malugan na auto-auto maturong pura-pura salpu makadalungon mas-mas mga kanibata roha ato karas roha baik ko jaksope ho sa pahal katang nano.
na malo nami. Ala nung nasikop, dibuat kami tuan di ulang nami. Dia pada berjalan, di bertakok ni mata dari orang anggia betul. Takok mana uni takok makanan di kami hansa luguna. Akak keluarga na di tadi kau di dinamon. Ala dia makti na hoy, tio minat tu panuhatan. Benda mang masih tio tui, las padomu ma tuasatan. Masa kami mah Ano usaha ng tempat? tua dong sa hutan namin na tua di hutan na moron di basahan kami mah tuhamu sok-sokin ang dihamu pemerintah desa di basahan kami mah berkikano tuhamu asa buka hamu mah ama yulaut tan sadario perjulu tutong melihat tadun tua mata di bata ala asido holong na buih hita marhai paso terluwi kang benasuhut padu-padu pun ima bakya ni inata ng perjulu ka orasonon tulang sebenarnya gambaran yang mendukung kata alai ala na saudura dohita mangihutun akabaran daton lina tua-tua isalani wabarani jong isun songon na bataridahon na dohot do kami akadongammo na mangihutun tungan ni na tua-tua marabok di roha do kami na hamaguan na kehilangan di sialan itu lakko pasrah matulak pasrah mahina asasi rohani tuhani gabe sibar jabar matong na tulang na hurjun di tangan siya mun di debata tulang do yakan na tulang namin sa luhuna balotong sonope parjongjong namin akaw duran ni namang ihutong barisan ni na tua-tua palias may tulang nang nagabe marsidalian alayodo be naboy sa dingan anon banggo tami ang nami nasisada tami ang mahami tu amat tadebata diselani yakka ruhut do akan abatut itikyadong hujusong onon sitaonon masitukol-tukolan bolo be kubasada hami gabi humeja tulang ba las jalagok marohamo asa borhat tani madalang ada ula-ula namion nali-ali namion ba namang nomor sih dia mo ang boro na iba na ni apa pagkilalog kami do bergani holong ni rohani hamu sa luhut na tua-tua nami ibarkit kenon rono hamu rani no hamu pasahaton hata mula puluh hata da kami yang tuhan sa luhut na hasuton las rani no hamu mamuka ulat tani mga sadario di hamu na tua-tua nami sa luhut na walau tumpe holang kata mo dati nabutar pasak rohan nami ibarkit kenon tuhamu sa luhut na las jalaga gok marohamu aliaka na tua-tua nami Nui namang ino no kami tontong tuhamu na tuto namin. Nabi, asa di tahu multiyo bilang penuhato benda mong mas tiyo ilas panu mong matuwa sa apan. Raja iyo pung doni nami, opung boru nami, bona ni hari nami, marbun na siya pitubosi, simbolon na siya galu. Di parkit kano di pasar kami matuhamu raja nami. Kalau Roberto do kita ni hamu na martinudohon, yo na tua, tapak na takasong rin na rin kita hidup buburan. Ang diyan mai, lekko sakti, diburian ni bota nami yon, bertaba-taba merlibat ganda ng kapasaran kita pulang ng kabajang yon. Raipe, dos marata, lay, raipe, amang proposit nami, hidup na dua-dua. Marmulan na gabi
bermula dari nadekan. Asal aja kan orang godang mula-mula. Wabe ang patinami, tama ng godang dia. Pasalongan. Iya tadi dia ngomong berani, lucu-lucu mangan pangomongan. Matutu. Mulai teman kita salutkan. Terlalu bima dihamu pinoper ni among borong nami. Ima among boro posaga padua. Oh lo. Tagyang nami among boro. Tomat na martua di mata. Molo diberi kami among boro. Di perjong-jong munon. Las jalago rohana among boro. Karida doyat tongi. Dila masih pairing-ringa kamu. Jalan masih parololak kamu. Imana pajagarhon. Jalan na pasangapon. Nagburong namin. Tagyang nami, gusulan na rin. Tamat na martua di mata. Saya dito ba ito ang maringa mo umur. Kita ba ng kasihatan. Kita ba ng akapasamotan. Dibulian ni nagburong namin. Jadi, ngayong pasahatan perhidian ni paso-paso mahami. Oh lo po. Tuhanmu akan mengguru namin sa luhut na. Sa manong pertorting na. Ang namaro, mula di tangi-tangi kami mula na surut. Sulit Panginoon yang guru namin yun. Doa akan na dua-dua. Doa akan rajada. Nung asikot di lokong guru. Ako perkosi, sonari be. Neng Roma kami. Pasato perhitan ni paso-paso. Di pinopar ni na guru namin yun. Asal naman namin akan na batua. Buta batu-batu. Duluk dari hatuan di sumber halusi. Kami bertemu si badan muna. Amat terima kasih nama kami pasu-pasu. Mana asal-asalan.
pertama nang dihangusan hukna kamang buruan. Ison roro kami. Mula nerimu marbun na sa putus. Mula nilit kami nang di bajun. Di bajun ni pasinabul na ang buruan. Sana mo mula-mula na mo isang galungan. Kasi kung kamu sama dia pak urutan di partutulongmu, ayaw kami makakuha mo yang kabur. Ay kasalanan naman. Jadi semua ni mati kamu seluruh dan tuan kami terlubung Jadi, di luar saulun jelas di mana ni? masih patah Abang burung, dorong burungku. saulun ni. Alhamdulillah naman namin sa luma si sumusupunan. Mula tumarap tulon namin ng alisip tulon. Aladawag ka mong namin si sunod na ngayon. Hamulo ng luja. Mula tu sumarap pe, nabuhin pelasan kami. Abang baru pagkita ni paso-paso. Las marang baru na, dorong baru. Oke, baik ang perusin. So pagkitin ni paso-paso siya kami akaw pumubon ayari marbun na siya putuosi. Untuk semuanya pemang baru las marang udang baru. Oleh atin. Dihamusan hud namang baru namin. Kami rencana. Diulah sa derion ima di parmicuri na baru namin na palatikyo. Amang baru santi. Disoro kami. Kahula-hula muna na sa sipulon. Molotov toro sopiga bihamin lain. Dan naga bimaburan sangap. Di parmicuri na baru namin. Di baru namin. Siyan las birohan namin. Siyan dias birohan namin. Dinanain. Madahot di mana di bar ulau sa ibadon ni naboru namin. Molotov so dia bendo naboru terpatu pahami. Asi maruhan yang matalibat. Tadi budia di naboru namin. Jupa madihamu na uli na tinggal. Tujulan na riyon. Ama boru na burju. Ditarik ko kada lagi pasu-pasu naboru terpatu pahami. Molotov so dia bendo hurang hafal na. Hurang bola na mana hurang badan na. Satu gawe kurang dihamu jalamu angka pasu-pasu siap Tuhan. Soalnya maju berdulu naboy terbaru kami. Disorono kami hula-hula pun biarnya membaru namyon. Yang pasal dalam di pasu-pasuhan. Dia dipunya dia membaru namyon. Jumpa ke dalamnya dengan disalur angka paparana. Baik namang napas.
rohamu. Ayo awak promosi nami. Apeu, apeu. Upasa kami jalan di pasu-pasu tu hamu. Agka bangko nami tan lumubi batu baparan ni naporo nami on. Asim maruhane matari bata. Segajang padi hamu bari tagabe gajang padi hamu bari tawa. Kemudian di naporo nami on. Baru kesalahan memang baru. Dah boleh terpadu bahari. Asim maruhane matari bata sen tabai bari hamu kagajang umur. Di dabai maka pasakota na dumengkan tujulan nari. Sadar nami asa-asa di solo saat ilo untuk hotel di 300. Lunga satu pasar kami jalan di basu-basu diulasan batuan di naparu nami sampai tapagabian saat nangku para orang arong doha tangan Tuhan akan dokon girgir doin ke angkot di ade oro dari perdemoni memang kalian perdemoni berusia sadar dan haulong ada alai menata dengan Tuhan ala dong doktor di Tuhan tanah tapi mengenai orang pasal roh kita di bulan ni akangor asiroh ni Tuhan sehingga ma akalas neroha berang tatu sing kemudian orang merohan kuat tatu kita lewat kesehatan matiani dari orang do ini Tuhan di kita arane makanyakan di semua nang gimana kita nang badibat di bulan ni akan borong hasil orang Tuhan saya di lehom badi hangkorna sianaka kok las neroha Pasatong perhidin di pasu-pasu tuamu na ambor nami loya. Jaga aja. Sirona nami martinangi marbini mamata rebatan. Anggia di pudian ni naborong sama nirok ni nangajua. Asal di dolo perbuhuan di toru patanggaran. Binita ni ulam napilu kamuna ulam sari matori naborong nami. Asli marohani mata rebata. Saya dapat mana luluan cupang mata. Emang setabat dua paling roman sigoro. Debata ada tang sila tua.
oras manita sa luhok na di Baror. Asa saat masuk tinugo to hotel ni Pinaras to biro na bulan. Marhinte ulam sa matuan na corona namin. Asi marami mata di bata sa ilin may tamangulu. Jangan sama menggabian hupar horasan urut ma di dalam Tuhan. Sama ni ma na boy tempat memahami siang kunani hari raja marbundo lo sipul. Opung doli, opung baru, bola ni hari nami. Marbun na siya pitubosi, si Bolon na siya galong. Songsong ni naking dohot, pamuparpanggabi, ihami si Bolon na siya galong. Dia pada partikiano ng kapung doli, opung baru. Takas ni pagkilalaw kami nung mulai di pargeleng kamu hami. At kapinumuston di munang margamagaw. So ina maburjumu na margelengi. Nung agtung masego ng paso-paso. Naong di jalo hami siya kamu. At kapung doli nami, opung baru nami. Dia pada partikiano ni manina marhitihon. Di nang sa ina siya kami. Roma to kamu kapung doli nami, opung baru nami. Di naroha mo raja nami di mo kamu no harbuepir. Di pasata mo to hami. At kapinubos nito di munon. Asa dohonong masaw nito nis tua-tua sa pirma bukti balbal pasalongan. Pirma tutu. Pirma tututon dini habis sa luhong na pinubos nito di munon. Lucu-lucu ma tong nakakapangamuan. Dinaroha mo raja namin di pasata mo no hata kapoda hata tangiya. Hatong paso-paso to habis sa luhong na pinubos nito di munon. Ang hiya matutumar hita tangiyan ni habis sa luhong na. Hiya pong doon hiya pong baro namin. Say ibasap di mataba sa luhog na tangyang mula ito kami. Asagari kami tuwi siya no tujulan na rin. Di mo kamumus akapong doli, apong moru, parhitian ni tangyang mo. Di mani na marhitihon, ulos na gajam, ulos na habal, ulos si torok ni rapo. Ang hiya matutu marhitian tangyang nihi. Amo sa luhog na iyapong nami. Gajang matutu marita gabi, gajang mabarita horas ni kami. Lasma pangatang nami, lasma ng portodyon namin ni naman jaloy. Toril mariwur manto. Pinopar ni kami pinupos nito di munor. Ang kampung noni o pumoro mo nung piholan hata mauli atin na mutar pasahat kami. Songor hata pangaputo hango sa luhok na yung pungnoli namin, yung pumoro namin. Las jalago maroha mo. Jadi, nagpurhat mahami manong ba? Ang kampung noni o pumoro namin, yung pedamang gondak sombay. Sopa-sopa na mardalat kami buhay manadopong kamu sa luwag upong kami tangin kong kamu mahami. Ang iya tujulan na rin kulang sa hamu sa luwag na
rajai bulan-bulan dari Nabi Benon Nabi kebartikan ton untuk saunipi chapter na buitar pasak Nabi tong mamarnas neroha sa luhuk na muaka pupugdola yung pupugboro so sauninang ayos tiyo kolo tumpe ang kapugdola yung pugboro na buhay gano pa mo marsana-sana marmahamay ng mga hamutan ya kung kamu mahami tentang asak dia tujulon na rin lam di bato hahami pasaka kung kamu yak kahulaw na namin so ni mahata namin ang kapugdola yung pugboro mo natin. Grabe. Di ba sa tika to ginaraw hamo masoba to kami hula-hula muna marabudo sibol tari de mahite tangan na soba do semajujung nado buhot di pasar tamu do nang debatiar to kami kaya nami tamatari batang sai di basu-basu de batama diamu ini mariamu sida binani ulo sisino rabina asa do sika alina binato pamuna di bagasa tika song-songi nang perdagangan jagat atau makanya kita kalau dari batasa itu juga nama perhula-hula dalam klub praktik di nama itu. So sorry taruh dia meeting mau si Tio. Saya tujuh nama apa carian? Tujuh nama adalah sederhana muna. Ya sudah lo kamu dapat apa barang lama? Tujuh lo kamu dapat mall lagi. Mau sorry beda nama mau kamu lagi. Isi ala harus muna di aroma sobat kami. Nangge apa beda muna? Belah jalan kok ma. Mau udah terajar. Mama sama jalan asatan. Karena musim kami. Nung nasabi ang nasidadala tagdo puro namin isang tinahoy na tiyo pinatu pamuhatan may mamusik si tiyo las pero mo tumusik asada pero mo Lulong-pulong di Bagasan Sarimatwa keluarga besar Malau di Bagasan Tituan Rohami siang atas nama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sekaligus Dohot PGRI Kabupaten Samosir Kecamatan Songsoni Dohot Ranting Tarumobi Dohot KKG na adong di Bugusada Daniate. Jadi songon mbak nabuhay di kami songon acara di Bagasan Tituan Namar Jolo Madokhata man non sian gugus kada mamdailang naupar sa ngapi kami apang naroditikyon kami siyan dongan sa unit ni Ibu Sibulan SD 25 riyan yate niyan natuarin nga siya non kami alay pabutohon namin ma tarsongon sosial manang andaran dasar nalaw si pasaton namin tu tongotongan ni keluarga pengunai sudeyan no dahot siyan siswa dahot siyan kami bapak ibu guru pasaton nami tuhamu na napala na marhabon ni Roha di Tikyon. Ibu Sibolon selamat jalan Mbak Ibu, selamat tinggal Mbak di kami. Sonang maho di surgo hasonangani, sonang maho dohok nabadian di Tuhani. Soni masian kami sian SD 25 Raniate Moliate. Kami siya dengan saudaw ni Lendiang Ibu Sibolon Bugusada Raniate mendokon turut berduka cita atas kepulangan Ibu Sibolon ke pangkuan Tuhan siasi rohani Tuhan yang memang tidak punah songoni pe lain badau binotoro takas pengorbananmu untuk berjuangkan ibuan yang sahat prodi perbuatannya buat kamu pusat busul yang di pertama Ibu Sibolonon utanga siya muna so lima siya gugus sada Raniate hatau hata depan nah so lima na sa patu protokol Nomor jolo tamagi tamandok Moliate itu dua tempat bigan bahasa ala asido olong ni Rohana boy kita marfumu dengan adon ima na mangado pado pakai di dongan kami sada ulau kami di keluarga besar Malau tarlemobi ma yakka yanak pun nami dohot di buru nami kuboto kami do lebih kurang 10 bulan ma dibagas parsahiton dongan namion ibu namion jadi kuboto kami do selama perdoang kami itu ibu namion nalapok dong ibu siap poda don dengan dong pola hubungi kami kata narisi di setiap
pertemuan nami. Dari lani Tuhamu saluhut na yanak kon nami. Pero hamuma sifat di ibuon. Diak ga amari boto tarlungobi ma dinamarbaba. Selama 10 bulan walang lebih kurang tuluhali kami pajuk pada ibuon. Tanyak ko kami, tanyak ko na boto tarsongoni. Jadi memang tetap do ditanya ko kami adalah ni maharwatan yang ini jalan terbaik lunga di baik Tuhan ta. Mungkin titik kingolu ni ibu si Bolono gudang do pedi rencana dia ke anak konna terlungoy ma di Boruna ikompoy sono alai dan sakap munai sakap ni Tuhan do na jadi anak nabi bawa ate lay malau napatarusok warni babaon do omaon penyesalan boy dui nas doroha boleh penyesalan alai sokonima upaya niya kay botomon rodo huama nas roha. Jadi jangan lagi ulangi, ke depan perbaikilah. Jadi sokonima di laiku Simalau di hasadaun ni rohanami terbaik kami songon ganti di keras bunga dan ganti keras bunga memang kadang be keras bunga nami lain manang na songon dia bendo pangurban nami tulay tot salung na keluarga lasma rohamu di Ibu Sipulon selamat jalan ma ibu selamat tinggal ma di kami saluhut na akadunganmu kepala sekolah na dong di kecamatan Pauran bahkan di Kabupaten Samosir do SMP saluhut na so anima na buat kami bardongan malihat Serta digoreng na diluluan na barkabut na roha di bagasan Salimatuan. Abar dulu totoo kita matok malihat turang malau tutu hatta para si roha parang nasumod dia sa parsorian na roh berita. Turang 2 tahun sudah keluarga halal soal itu keluarga si Pulong Bison jong-jong kami yakka namarali-ali atas nama PGRI Kabupaten Samosir Rap Dohon Dewan Pembina Nami Abang Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga di Haroro Nami Terlumuri mah ditulang nama jujur kedua-dua Nadohon rohami merduk di roha dinamurhat sada ali-alina sada guru sada kepala sekolah siang tengah-tengah lumun rohanan yang nakumosto pasatun nani siang ali-alina tuamat karimata anggiat niya di jalo di ait tundini Ibu Sipulon nata baru-baru bon di surgo hasonangani nang di parade tuhita di jolma namang olu doh namade surang mangilu hari siang ale-ale ni ibu pas rau kamu mah dari nangon borhat tua puasa di tuhuni Ibu Sipulon di tulang namin na boso so ini manang guru nak saya jujur golu 2 ganang markamuliot tulunay ma obat naima na markajabuan pangiluan namin yakkan ang mga namin na berjulong na lumunad do memang magyang ilang sa hila na frustrasi do iba di bagasang muludiba karena suarang benoan marsuko alay po suruhan namin to ang usang Molosare do hamu tuhuni dai namon di bagasang tangya marsi tukul-tukulak kamu marsi amin-amin ang soal na pranigao tonto arwah ni dai na uppe seorang mah soal ini manang hamu sa luhut na molosare hamu adong buhatan ni na dua na matok balik tak pagade tumutak ko si kadua hari ini akan tuhuni na dua magari anak kasto masih bawa membantu. Terdani juga nam untuk semua dia benar bahasa kami tulang Odi sebelah tahun kurang sebelah tujuh
Alaber kamu mayas ni rohanami na ro di partikiano lapasato ni boy na pakyamo wakka kabarguna. Ibu simbolon boleh ada mah di pengabdian ibu kurang lebih barang nabi 30 tahun mengabdi di dunia pendidikan. Sudah akka siswa nang berhasil manang na di persekolah do benuain manang yakto na sangkit di jalo ko irang di surko hasolangani jangan berperbuai manang lawanmu di salele ngolu. Selamat jalan Pak Ibu gabe Rahma Ibu Rakdo untuk di Nabadia gabe pertanian di kami dalam laut tokoran son tenaga pendidik na di pasak na pamalit patuabi. Ibu Simbolon Inggoluna. Jadi imah bobotoh kami ala anggiku dotorus nama transfer. Jadi imah basah ada Tuhamu selamat jalan ma Ibu Nenggolan Ibu Simbolon tumasay lumur roha. Jadi titik kiope mubasahat kami isalu na siang at kadongamu namang yuto narisan. Selamat jalan ma da Ibu Simbolon. So nang mahoda ida kuda do Tuhani. So kanilang dibotok ko pe sabar na itok ko. Kajang ngobur mo ito di law payuto nakaparamak ko do ang kangikot. So kanima mardongan mo liade. Kata bigurang niluluan na marhabon ni Roha. Luluan na biyang sangapan mula sa Ripadua hindi na nagkapalubalubot. Ihamu keluarga besar Malau. Ison kalau kami doa saulaw ni doa namin Ibu Marina. Sian KSP Makmur Mandiri Group na ada Goras Cabang di Indonesia yon. Mewakili Bapak Ketua, Bapak Dr. Mistumbur Nebahok, doa sude pengawas penasihat doa karyawan, kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian ibunda tercinta dari Ibu Morina Walau, staf admin Jawa Salah Satu. Tayang nami, agia tempat tutup, dainang natahalong yon, saya dikebutuhan kami malam isyamun, gabungna, si parja baribana surga asal lain. Nanti kamu sudah keluarga dari tinggalan di daerah saya dipandungui Tuhan yang Maha. Nasib dan pudung ya sesakot jadi bandia. Yang sudah ada dong umum mau lebih sebenarnya nama itu saja. Mau lo sama non malam hari Jumat rumah saya orang tua di karyawan ada dong dibantu perusahaan sama sosial yang tanpa tangan kami kembali botol nomor ini. Selanjutnya Isada ni rohaka saya selamatkan di halong di rohangnya ke cabang nadong di luar Sawasiron
Arang do dikirim masida dengan pegang di keras bunga. Selanjutnya ditikting ulun di Nangon, ala kebetulan Doi Wara sebagai anggota Koperasi Nomor Diri terdaftar di kantor cabang Sawasir 1 Molo Somon Somonon di pasahat perusahaan do gudangna 7 juta di pasahat Hanwan Muse di Narengro kina mga puli hamin. Jadi sontak wanita yang nami dohon nami ma dulu ni semua lungun mah dulu ni semua orang. Saya sapu makan lungun saya Roma atas nasi Roma. matu tu. Sahabat wanita yang nami sudah kita napung kurisol dohon nami mah semua pasa. Barboras do bunga-bunga pada pakam matanyari. Saya barboras maahan atau na tujuan narion. Budang hebeng mudi na marisa mo ito tu Koperasi Nomor Diri. Matu tu. Sorry mah hati bu itu saat kami aliat begitu ibu terapung kamu sudah keluarga besar Bolo. Mau lihat ya? Miroha itu sakti rodo kami dohamuna nasa kelompok tani narwasku dado kami itu makabo miroha di parlau di edon mau matutu saya dengan nami saya kelompok tani narwasku ale pos dohan nami itu hani deron itu hani no gajar di umur do kesehatan di hodeto itu nama manggerti don do bergerak kami detok kuda. Jadi soal anggaran dasar di Kumata di kelompok tak ada beto sosial. Jadi semua ganti di transku masih kami anggota di kelompok tani sonari me pasar kami itu acimen na tu sira, tonggin na tu gula, boy mapakyaw muna ito, suri keluarga dilarang pakyaw harton edenamion. So di mahata set kami oleh ate. Amang para musik nami ala na pasahaton sa tinani mahami tubuh na hasuton baik pa godang na dalam Yesus kita bersaudara. Baik namang, baik.
dongas sa ulon ni dainam na rin kakulong rohan namin ang laki. Iha parjong-jong muna berjulus siya dongas sa ulon na SD 25 gugus 1 ketiga S siyan pengeri siyan dinas pendidikan dohon nakin siyan dongas sa ulon ni Puro namin mana siyan KSP makmur mandiri dohon naking dohon kalompotan dia pada partit kianon holan hata maulia di gudang sudah buitan pasahat rohan namin tuhan musaluta dia kadamang dohon daina takas di makilalok kami niluribal ka ni holong di rohan mulai maradupong kami dia pada partit kianon di na rohan mo amang inang rohan mo mabutang iyak tutong-atong namin agiyak mamarhite tang iyak mulai kata apul-apul na pinasa mulai itu kami saya ditanya matalibatama tomi ibu matarapul rohani kami na ditanikon ni na tua-tua namion dia kadamang doon dainang salhu na holan hata mauliate no na buhay tarpasa rohan nami kaya panapantik ganon tuha mo kinahuay tiyo binantu panuhatan may damang masitiyo doon ay las api ho damang masahan tuha sa